Aguiyebeme'ẽ tupa Ñandejárape ko araporãite jehasáre ko ka'arupytũ ojeguávo ñanembo'ehao rovy'arasa ñañomoirũmbávo ko atyguasuete kuatia'atã ñeme'ẽ temimbo'e jehupyty mbo'ehao Constitución. Autoridades educativas, local, presidente avei departamental, fuerzas vivas, Tabacatiatagua, ore aguarango árape, jaorepy arory, peimehaguére orendive, ñambotuichávo, Comunidad Educativa, Escuela ha Colegio Nacional Constitución. Aguiye mbo'eharakuérape, ombohasáre ñapytu'ũrykue temimbo'ekuérape, oipe'a, omombia, tesapytũgui, mba'éporãve rekávo, hi'ãitémarã peho mbo'ehao busu oje'éva chupe universidadpe. Peñemoaranduve ajépa temimbo'ekuéra. Avei aguiye Asociación Cooperadora Escolar ACESP pepytyvõ ha mba'apo kere'ỹme oñepia'ãva ore ykereténte avei ha'ekuéra omba'apo. Aguiye Supervisora María Liz Torres de Arrúape heta ñepytyvõme ojepytasó ore ykére omyakãvora moitépeve ñane Comunidad Educativa ore aguiyebeme'ẽ avei chupe. Rovy'a avei nendive rehupyty ha remyakãre Supervisión Pedagógica Región 19 ape tetãvore Departamento Central. Entonces porãmba ndéve nerembiapo sy hatuvakuérape katu ikatu ja'éhina peñeha'ãkena pemombarete penepehẽnguekuéra arandu rekávo ikatu hag̃uáicha ñaneakãrapu'ã ñaneretã oikotevẽ penderehe. Aguiye kuñakarai Daisy González pe avei omyakãva mbo'ehao 1344 Constitución roñomoirũ mba'apo kere'ỹme roguerahávo tenonde ñanembo'ehao mitã ha mitãrusukuéra rérape. Aguiyevete opavavetépe Ñandejarara'y reñói toguerupeme mba'eporãita ha upéichante avei ary 2018 toseporãmba ñandéve tembiapo ha akóinte toĩ ñandeapytépe tesãi joayhu ha upéichante avei tetãrayhu aguiyevete.